Cerakan tingkap. Yes. Ayo. Brahmana Inggih ne mangkin lanturang titiang ngantuk nyari tayang makadi linggih ide berah manukling ledang ngeruntuhang pangandike udah kenana yaning daging penganikani debrah manukling uduk ne kei ratu maka dedung jagat madura angan iratu Bapo merasa egar mana Uduh nanak sang Prabu Idewa rumah selega saja pai depan bapune jening demi Madura manggo kabaceng jen keane dadi jalaran lega pai depan bapune sawireh jagat Madura ne subo manggihin rahayu becik jagat idewone Bapo sawireh jagat Madura subuh manggihin ane madan rahayu nejane bapola karmatula kuali ngungsi gumi jawone keto jening ya danyo
sepetilar bapone lakar mewali kegumi Jawi pangideh bapone tekene ngede wajak mekejang donyin pegat mayadnya tutugang dewo nyalanang yadnya kati kepungkur wekasa bawa te pebesen bapo tekene ngidewo ajak mekejang melah ban idewo ngingetan sapaluwir piteket bapone jening pamet bapo namun de bapo mabesen tekning cening maketedung jagat madurune ane jani bapo ngelungsur mepamit mewali anak buku bapo cening riwau mandek daging penganikani de anak kelingsir sekadi asa punika brakamano nemangkin ide anak kelingsir ngawidin mekadi pemargin idone tanaka warana mirang jalan nenten panjang antuk titiang nyari tayang sepemargin hidup perah manukling mungkin cari tayang pemargen nide anak kelingsir sampun sido napak iri ke ring jagat Jawi ya ring apa nampi daso muncul
sampun rawuh ne mangkin angani done iri ke ring penepi desa Muncar mada Brahmano keling ri sampun nide Brahmana rawuh iri kering penepi desa Muncar iri keraris mesandekan nangani dunia rekalone ide mesandekan melinggih rike ring soring punyan kayu santi gini ya Klangon ngaton salat bangsul Dewa Ratu Agung dahating kepingon ide Brahmana punika rikalone maca cingak keluwihan selat baline ledang kayon ngaton segaro Wiyaki dahating keulangunan pisan ide Brahmana rikalone nyingaken keluwihan punika segarone ya dan kecingan ajine prapti wantah mawit sangkaning banget keulangunan idone mewastu idot dan ngerasoyang dan kecingat ajin idone sampun rauh basa kelangon wantah mapa wiwit sangkaning keulangunan idone sane banget pisan punika nyengak gunung reng bali dwipo kelintang ulangun pisan ide anak kilingsir nyingakin keluwihan gunung-gununge iri kering jagat
Bali ya.